Kumba kalalong nakapor sa kapor. Bagi Khynnah Skul ke Saint Savio Higher Secondary School, Kabadon Baridua, Ribhoi District, ki Jumat jing kapor bahap slap, namar tang shu hap slap, kalapan Syrtok ki Khynnah Skul ki balik pulih hakateka skul. Laru ban kedau hang ni bakateka skul kedai ke wei ni ki skul ke bapau bah hakateka thain khaput ke Meghalaya bat Assam. Hendrai ke longpat ke basungukya ban UI bagi Khynnah ki akendu jing ban lek hakateka skul, namar tang shu hap slap malum mala la Shlei keteka linti yaj bat ke badabru tang daga keti. Halor keteka jing Shlei Khah kilong bakadau hi kedai namar bombiang kinala penyaj namar keteka Surok PWD kamdan di kinala penyaj ki babiang. Thank you.